ekuyekeni kwami isikolo kulana ngaqala khona ukudayisa ama-drugs. Yeah, because that's when I saw ukuthi indlela yokuphila. Ngathi mangeke isikolo ngaqala ngensango futhi ukuthengisa i-outdoor. Ngabona ukuthi indlela engiyaziyo yokuphila because nasekhaya bebaphila kanjalo. Ngahamba ke ngayo stock insango ngaqala ukuyithengisa esikoleni kuloya nyaka engizoyeka kuwo. Because bengihamba ekuseni manje esikoleni ngiphatha amabhenki noma u10 or 15 for ukuthi ngiwadayise ngizokhona ukuba nelunch, ngizokhona ukubuya nemali endlini, ngikhona ukuthenga ugesi, ngikhona ukuthenga isinko lento eshodayo. Magreza kaSipana ngekho umuntu osifanayo. So kulana ngiqala khona ukubhayisa ama-drugs. After lapha ngithi uyazi kuhambe kulevele nyukele, because that's also when I started committing a crime. But yona a crime, I won't say I committed a crime because of besilambe ekhaya noma ini. Ngasho ngithi i-crime yaqala ngokuthi I was angry. I was very angry when I started to commit a crime because mangithi ngiyabheka emuva nabantu ngabathathela imoto ngaba hijack. Akekho umuntu wesifazane ngingambamba noma ngabe bengithola i-chance but bengemiyeka ndlule. But because of I had anger against men, I wouldn't let you pass. As a man, we started committing crime siba u3, but because of lo omunye uyele wabana mkhobholo along the way sa end up asi u2. Bekuamajita was the only female. Ngikhula kanje, ngikhule ngicabanga nginale mentality yokuthi ngiumjita. Angaze ngazibona ngiyintombazana since esikoleni bengingawaqoka ama-rock engaqhini lezi zinto lezi. How do you prefer to be addressed? Do you prefer female or? Mina ngizosho ngithi umuntu angangi-addressa ngendlela yena feel comfortable ngayo, because mina I will understand uma uzothi bhuti ungibona sekungathi ngiwumuntu ongubhuti. I will understand uma uzothi sisi, because at the end of the day and at the back of my mind ngiyazi ukuthi angiyena ubhuti. I'm just a woman who's attracted to another woman, so I will understand either way. So unomunye umjita bekabuya eDanyana, umjita wakhona naye bekabhayisa izolo, ngimazi ngokubhayisa izolo. And ekubhayiseni kwakhe izolo umjita beka yenza ezinye izinto emasayidini. So he came up with indaba yoku hijacka because bekathi kunomuntu amaziyo ufuna imoto but akazi ukuthi angayithola kanjani. Ukuthi umjita bekaboshelweni phambili angaze ngayihlupha ukuthi ngimbuze, yabo. So our first time committing crime sa request Uber. Requesting kwethu Uber, we had guns. Amagana afika kanjani ibam sifika ngokuthi lo hrunta lona vele yena umuntu osenama khona wakhe. So thina we had to go and buy ekuzoba yithu sizoyishare nomjita lo wesithathu, uyabona. So saqala lapho sa request Uber. Requesting kwethi Uber samsusa umjita lana sathi siye endaweni ethizini kuye, vele wasipick up ku pick up point. Mase sifika manje kuthi yena kumele asihlise thina sesihlisa yena. Sathatha imoto and masifika vele phambili ibhaya bese ikhona umuntu okhipha ama-track abikasaziwe ukuthi hayi usibani uzosikhiphela ama-track amasifika yena, bese sishintsha i-number plate ne-disc. Amakhala imoto ayafana, angeke sishintshe nekhala. Into important it was i-disc ne-number plate. Engine number uzozibonela phambili ukuthi wenza njani ngayo. Thina nje umsebenzi wethu ukuthi sikulungiselele nje lezi ezizoba i-emergency ezizobhekwa mayise ifuna serious imoto. So kula siqala khona vele and ngabona ukuthi yes isimali yakhona engathi iza fast and without thinking ama consequences or anything else. I would call that ubu-selfish nobu-greedy, because I couldn't think ukuthi slimaza abantu or senzani or whatever damage we were doing. I couldn't think of it then. I was only thinking ukuthi mina kumele ngithole ini, mina kumele ngenze so. That is why ngithi into mhlambi engasho manje ngithi yayingenza ukuthi ngicommit crime, it was because of greediness nobu-selfish phela out yami, because leyo nto ngizoyirealize at the time ngingaphakathi ejele sesenza lama program
kula ngihambe ngabona khona ukuthi yonke le ndaba iqale lana kuze kwenzeke so. And I could say maybe the reason why I'm even a lesbian today because ngikhula kanje vele ngisasese primary grade 2 grade 3 angimfuni umuntu wesilisa ngiyamzonda ngenxa yokuthi ngikhule ngimbona umuntu wesilisa the way akhohlakele ngakhona. So I wouldn't say bengiyenziswa leyo nto because of benginormal or ini, ngiyenziswa ngoba ngikhule phambi kwayo and ngingamfuni umuntu wesilisa that time because that time bengazi lutho, ngasho ngithi bengazi lutho and izinto bengizazi lezi bengikhule ngi-exposed kuzo. So ngasho ngithi the way ngikhule ngakhona na the way ngikhuliswe ngakhona nayo iyele yaba nomthelela somehow empilweni yami kakhulu futhi hayi kancane because lezo zinto lezo khane ngirealize manje ukuthi I was doing 1 because of u2, I was doing u2 because of u3. Ihambe yaphelela ngokuthi ngi-end up ngibasejele because indaba yokuthi bayisizol ne nama drugs azange ngiyenze indaba ende because kwafika le ndaba yemoto and ngabona kuyiyo enemali eningi and engathi i-right anyana. So ngavele ngaqhubeka ngayo even though nanamhlanje akekho umuntu owazi since nje sashaya clean job until the last crime esayiboshelwa. And masiboshwa kanje siboshwa singayiplanelanga as usual lento sasesenza nje because sasithola chance at that time and we wanted to use chance lesa sithola kanti kulana siyifaka khona etanyana. That day into yenzakalayo njengokuthi ngikutshelile ukuthi we used to request iUber isithathe yosibeka lapho sifike simhlisa umuntu senze whatever kwenzakala kuya depend ukuthi wena operator kanjani. But that day bekuyi 31st ka December sizonwabela, yabona mase ngi 31st kuba mnandi. So umjida lo kwakuyiPakistan, umjida wakhona uyafika lo mjida wePakistan uzogoleka ekasi yila maPakistan adayisimethi ama-curtain ipili yonke nje leyo. So ilanga lakhona umjida uthi makaqhamuka yena uqhamuka uhamba yi1 thina siblomele khoneni siyiphuzela utshwala yaphenywa sihleli nje kumnandi. Aqhamuke kanje umjida kanti uzilana azothi ufuna imali yakhe kugogo wami. Ngithi mina ke imali khona mfethu but iyashort most imali sekhadini. So singahamba mhlawumbe so withdraw from a bank cause mina nginawo cash. Athi umjidayi it's fine singahamba ngithathe le yakithi le engithanda ukuhamba naye ngithi ngishilo ukuthi sa end up asi2. So ngithathe le enevele bengiblome nayo yiyo futhi ethi ngize nalesikeleme ngitshela umjida ukuthi hayi asambe siye ebankini. Vele nami ngimtshela umjida ukuthi ayasifayini siye nebank. Masifika ebank sifika kuvaliwe Shoprite kule Midway Center siyisipanisayo. Sihambe siye eBP garage, masifika eBP garage siyithola imali. Vele beyikhona imali ekhadini. Ngimnikeza imali yakhe kumnikezeni kwami. On our way back umjida lo engihamba naye angibheke nami ngimbheke. Sicabanga imali obvious phela. Umsebenzi wethu lo sijwayele ukuwenza. Sabhekana wathi umjida mase simbona ukuthi usemahashahasheni yaqala lapho ke indaba. Uthi hayi Futheka yehla. Angicabanga ukuthi uyazi ukuthi wena uhlala laphi ngoba customer lakho uzobuza nabo khada ke nayi ke indaba. Indaba iqale lapho ukuze kahle hle thina sizobhayiza because mina emqondweni wami beyingekho into yokuthi zombamba umjida. Bengithi lo uthi sihambe siyombhadala ngoba msuse endleleni and imali khona. Mina ifikanga kimi into yokuthi sizombamba but because of uachuzi seka ku-action manje and angeke ngikhona ukumshiya ebhendini noma ngimshiya yi1 obvious nami ngifanayo because anything ezokwenzeka ngizofana evele zifa ngamvunyi. So on that day into eyenzakalile umjida wasuka eBP garage athi sibuyisele emuva uyasihambisa kula sibhekana khona noachuza qabula khona isibhamu ukuthi hayi Fusekweni athi umjida uthi uzama ukukhala nami ke hayi mfethu ungarasi kulana nami ngicala khona ukungenelela cause manje egrasini kwakhe phela kunabantu kunezimoto kuzokwenzakalani obvious uzosibizela amehlo
uthi mina ngizama ukumsilence ukuthi amfethu uyarasa uyabo. Mfowethu lona esihamba naye lana wadrya kunenye indawo esemaplazini lapha eKasi. Ama-farm nje athizini sangena ngakhona masingena lapho ku drive mfethu njengoba ngisho mina bengingazi nokuthi kiwa lapho. Masifika lapho ayibo umjida manje sekayehlisa lo sekuyaliwa ngimbuza mina mfowethu phela lo muntu uyakwazi endlini yini awucabangi manje but yena lo because of iPakistan akasizwe isiXhosa uyabo. So silwe lana nomfethu silwele ukuthi emani ndoda lo muntu phela uyakwazi endlini and anything ezokwenzeka izobuyela lapha endlini uyangithola akakwazi kini waze kithi yabo. Kulana ke umjida azozama ukuthi asivele simsuse endleleni ngoba sesilana ke manje sithini ayikho into esizoyenza kulwana silwa khona. Athi yena uthi uzama ukumdubula kanti uzodubuleka somewhere esifubeni mina ngalimala somewhere nami ngilinyazwa ukuthi ngizama ukuhlutha isibhamu kumfethu ngoba manje le ndawo esime kuyo it's a farm and ibad lethu ukuthi kwaphuma ibhunu leplus lizwa isound yesibhamu from outside kula lefonela khona amaphoyisa ukuthi aphela la ziyabuya. Sithethi namasuka la singakhona umjida emotweni kugcwele ipili imiqamelo ayikho engekho because vele uyadayisa. Sithethi namasuka la nomjida yena ucabanga ukuthi uqedile ngaye. Sibuyele emuva masithi amarobotini yes sis ama-van awu-2 or awu-3 awu-2 amiso phambili amarobot la enye angazi nokuthi beyi-1 or 2 emuva kwazo. Sifika vele sebamile amaphoyisa sabhekana futhi nenja yami washaya u1 mfethu uthe makaqala ukuthi ushaya u1 yabe iveni yamaphoyisa ele eceleni wayisusa endleleni nayo. Uthe makaqala ukususa endleleni enye ithi iyeza phambili lebe imele ngapha izovimba ukuthi angasaqhubeka ngene wazama ukurivesa xa ezama ukurivesa wangena emarobotini but still we managed ukuthi sisuke from Paarl ukusuka ePaarl ukuya embekweni eKasi labe sisiya khona. It's like ukusuka eSoweto uye eBhenoni. We managed ukuthi sibaleke amaphoyisa ngaleyo ndlela but ekwenzekeni it was a damage of property yonke lanto beyenzeka. Sasuka ePaarl East sikhipha ipolice station angithi ipolice station lapha yokuqala. Sithema sithi siyaphuma sizongena ngase Huguenot siyaphuma like safika ipolice station yalapho nayo isimele. Sakhupha ama police station awu2 ngaleso sikhathi. Saqhubeka still sathi sithi siyahamba singena phakathi kweimoto. Bezwe angazi ama-van la emuva kwethu nguwi sithi masithi kule kona nawo amanye aqhamuka ngapha amaphoyisa nawo amanye ngapha. Actually sezwa thina sesizwe court ukuthi sakhipha ama police station awu4 or 5 sakhipha no captain self because kulo we sihamba kanje phakathi kweimoto babona ukuthi angeke baze basithole because manje sesiyangena eKasi kulapho qala khona ukudutshulwana amaphoyisa adobula amathaya but ngezikamdali akekho umuntu owashona badubula amathaya emoto yaphenduka imoto yawa. Ekweni kwemoto ke kula basithola khona basithola kanjalo because sasingakhona ukumuva sasilimele singakhona ukwenza next kushuthi uAthuz wami lo beka driver ngisecaleni kwakhe imoto yamkhafulela ngaphandle yamkhipha ngewindi mina ngasala phakathi emotweni to a point uyabona mungezwa lana manje kusase namadlasi emzimbeni wami abo doctor bangazange bawakhiphi namanje nje asasekhona. So ngasizwa ukuthi kufike ama firefighter azomkhipha ngaleza zinto zawo zokuthi aqhaqe imoto yayicrashekile bengasalungiseki. Mina nakhona mangiphaphama sengingaphandle ngiyasizwa istory sakhona ngisibuka nasemavidweni njengoba bese ngibuyile ukuthi kanti naku kwenzeka u1 no 2 no 3. Mina ngiphaphama lana sekune circle ene nakhona mangiphaphama amehla ngikhona ukuwavula kahle ngoba ngigcwele igazi lingene emehlweni. So mangizama ngiphaphama vele seziyashaya leza zinja lamaphoyisa azangadlale nathi kushuthi ayasibona ukuthi silimele siyableeda but still basishaya silokho sinjalo. Ngathi mina mangiphaphama like angithi basilalisa phansi nje basifasa inyaweni nasezandleni. Mina mangiphaphama vele bayakhala abahlali bayakhala amaphoyisa hawu ase Macy hawu intombazana angithi abanye bebecabanga ukuthi ngimfana.
so bayakhalayo eseMACD amahabhurmos abantu bakhona. So kuthe makusenjalo ngizama ukuphaphama ngivula amehlo ukuthi yibo bani laba barasayo. Mangithi isekeli yokuqala enhleke umuntu oqala engambona kwakuwucaptain wamaphoyisa phambi kwami, uye umuntu oqala engambona ukuthi wani lo, but nalapho umqondo bowusolahlekile kancane. Mangithi ngiphinde ngaqalaza isekeli yokuqala ngiyayibona nayo isekeli amaphoyisa kuphela. Isekeli yokuqala kube nesekeli yesibini, kule sekeli yesibini abantu abahlali community laba bebalapha eShoprite kubo magarage nababedlula ngendlela, kwakugcwele nje kuyenye into. So saboshwa kanjalo ke kule yamagcina because kwakungasiyinto esijwayele ukuyenza, sasingajwayelanga ukuyenza ngale yandlela. At that time I was 17 years old. I was going to be 18 that year, but ngiyakhumbula ngiqamba manga enkantolo ngithi ngizoba na 16 because of ngangicabanga ukuthi bazongikhipha ngenxa ye-age. Bona bathe no, i-crime esiyenzile ayisivumeli ukuthi siphume, even though si underage singama first offender, but it was a serious crime. Abasivumeli ukuthi siphume to a point whereby saye magistrate court, basixosha bathi asambe se-Supreme Court, case yethu inkulu ayimela ngibe lapha. Safika nge-next date e-Supreme Court, nakhona basixosha bathi asambe se-Regional Court, i-case yethu akumela ngibe lapha. Safika after some months e-Regional Court, basixosha bathi i-case yethu akumela ngibe lapha ise-High Court, kulana sagwetshwa khona e-High Court. The charge was hijacking, attempted murder ngoba bathi umjida waceshe wafa, robbery ngoba bathi sithathe imali kaMjida nefone kaMjida, kwaba poisoning cause sasiphuza i-cold drink nomjida ngambhayela bathi sasimpoisona ngayo, kwaba i-damage of property because kwamosheka amaveni amaphoyisa ama-robots nala phambili imoto yethu yawela khona yamosha i-fence yase-Shoprite nama-robots alapho nje kulelo khona. So bayibiza i-damage of property ne-rateless driving because bathi if kwayenzeka any mistake kwakuzoshona abantu abaningi, kulimala abantu abaningi kuleyo nto because imoto ziza kanje nakanje kuphela thina sasingena phakathi kwazo. Kwaba yi-possession of firearm engekho semthethweni, but because of yayi-clean so azange siyifele kakhulu. And i-firearm bayigwebela nama-bullets akhona, ama-bullets ane-sentence yawo awodwa nje eceleni. Yeah, i-bullet A1 mabangakuthola ne-bullet A1 engekho semthethweni, that's your 12 months, uhlala 12 months ejele, unyaka for i-bullet A1. For isibhamu naso sisine-charge yaso ngoba sikho semthethweni. So ama-charge wethu ayemaningi ngaleyo ndlela leyo yokuthi azange sithole i-chance yokuthi siphume nge-bail or free bail or outside sentence, bathi nje singene phakathi. So that trial for how long? Satrayela unyaka because saboshwa January. Remember it was the 31st the time yenzeka, saboshwa nge-1st kaJanuary, saboshwa 31st njalo. So uJanuary 21st sasiphakathi. Ngaloyo nyaka nje ama-cricket azange siwezwa khala, sasiphakathi ngaloyo nyaka nje loyo because saboshwa sahamba police station, sahlala police station weekend because kwakuyi Friday 31st yakhona, sahlala i-weekend ePoli. On the same day lasithola khona i-car accident, kwafika ama-ambulance awu-2. Ekufikeni kwawo ngathi mina abanye mabangithatha bangese-ambulanceni because ngangakhona ukuhamba, ngakhona ukwenza next, like igazi lingikhaverile nje, nawe uyabona neskipa sami engangisigqokile bowungaboni ukuthi besi-white, bowubona sibovu, sigcwele nje simanzi nte. So bathi abanye bangikhulumela ukuthi ngihambe ngisiwe e-ambulanceni, abanye bathi hayi ababhandage nje, babhandisha la babhandisha khona le ndawo ithizeni, bathi asuzokwazi ukuhamba nabantu be-ambulance. Umfowethu naye bambhandesha la bambhandesha khona, babeceda lapho basithatha bayosilahlela e-police station. Lo kya later ngiseyinhlungwini, angikhona ukunyakaza since ngangime endaweni eyi-1, mangithi ngiqala ukuhamba umzimba ukhona ukwenza next. Ngapha ngikhona ukubona kahle ngoba igazi lingivalile, angikhona ukusukumisa isandla ngithi ngiyasula because manje seqala ama-pain, sengiyezwa manje ukuthi kuna something yenzakalile. Ngizama ukumemeza lapha lamaphoyisa ukuthi sorry man,
ngicela ukuya esibhedlele ngiyafa la ngithuka ibhunu until Monday saye court. Masifike court Monday kulaba sixosha khona bathi-ke mina bazongisa ejele manje ngizoyolinda ejele i7 days and then after 7 days sobuyele court. Mangifika ejele i-head of center yakhona yangibuyisela emuva baqale babuza amafayili wami ukuthi medication yalo muntu akupha amafayili alo muntu because siyambona ukuthi phela akekho kwe right condition ulimele. Basho ukuthi ayakayanga esibhedlela yathi head of center cha ngeke ngikhona ukum-admita la esenteni yami because if anything happens or ushonela la yimi umuntu ekumele aphendule and angeke ngiphendule into engingazazi bengingekho angazi kwenzakalini so ngicela ukuthi nimise esibhedlele niqede ngaye nimbuyiselana seka right. That's where I got a chance yokuthi ngesibhedlela otherwise lamaphoyisa angafuni nama-family wethu babengazi ukuthi escape ithini. Baqamba amanga amaphoyisa abalibele babaqamba masizobona bathi haya sikho lapha sikwelinye ijele sasingatholakali thina the way babesikhohlakelele ngakhona lamaphoyisa. Mina ngasizwa i-head of center umfowethu yena ukuthi wasizwa yini angazi wasizakala kanjani because sahlukaniswa ngithi yena wayiswe male center mina ngayiswe female center. Kwahamba isikhathi ekuhambeni kwesikhathi kwaba nomunye okay ngashintshwa mina kule jail leli ngoba bangitshela ukuthi angigwetshwe kakhulu and angeke ngikhona ukuseva isentence yami lapha ngoba akusijele labantwana ngayiswe ePauls. Mangifike ePauls kula ngirealize khona ukuthi hayi man mina la bengikhona bengingekho sejele nale ejele bengingekho sejele la bengikhona ngazo ngizothi mhlawumbe ngise police station ngoba eWorcester prison okokuqala kunesikhathi sokulala ngo10 o'clock izibane ziyacinywa kunamagedlela like kunomthetho irrespect and discipline ihamba phambili nobu-neatness yonke into like monitoring bayayishaya lapha eWorcester prison so most of the things beziba ngohlelo besides aboma-grace laba-ke sebaqhutshwa inkani yabo nje ngiyabona abo-YMP abantu abanjalo nje besides bona but otherwise besides that iWorcester prison ngasho ngithi angifuni ukuyiqambela amanga inomthetho